Poštar Pet, divan baš je njegov svijet. Kombina krcava, do zelen dol još spava i kreće raspodijelit poštu svu. Poštar Pet, divan baš je njegov svijet. Još dok zora rudi i priroda se budi, on odlazi na prvu dostavu. U selu znaju svi taj kombi crveni, pa mu mašu kada kraj njih prolazi. Zato čuješ li na vratima da neko kuca, zvoni, to Pet je s pismima. Poštar Pet, divan baš je njegov svijet. Još dok zora rudi i priroda se budi, on pjeva svoju pjesmu veselu. On pjeva svoju pjesmu veselu. Pjeva svoju pjesmu veselu. Vodene kozice. To je to, Pet. Hvala, gospođo Gogić. Diš se, Jess. Posao zove. Jutros je pravi pospanko. Hajmo, Jess. Vidimo se, gospođo Gogić. Bok, Pet. To je školski zbor, Jess. Jutro, Pet. Jutro, doktorice Grabec. Djeca jutros krasno pjevaju. Šteta što blisanci Popek nisu s njima. Katica i Tomica su bolesni. Znaš, oboje su dobili vodene kozice. Jadničci. Valjda se neće proširiti. U Zelendonu sretni živimo mi, žarko sunce uvijek sja, pjevaju ptice, pjevam i ja. U Zelendonu ovdje smiju se svi, svatko svakom pomaže, jer svatko svakog poznaje. Zelendol, Zelendol, moj je dragi dom. Bog Jess, bog tata. Jutro svima. Zbor pjeva tako dobro da se čuje do sela, gospodine Prizmić. Hvala, Pet. Svi su zaista naporno vježbali. Učimo novu pjesmu. Učitelju, Luce je prepuna plikova. O, plikovi. Učitelju, ima ih i Veljko Tomić. Meni je ovo izgleda kao opasna epidemija kuge. Ma nije nikakva epidemija kuge, Sara. Vjerojatno su vodene kozice. Doktorica Grabec mi je rekla da ih imaju Tomica i Katica Popek. Vodene kozice su jako zarazne. Poslaću djecu kućama. I to odmah. Nazvaću vaše roditelje i reći im da odmah dođu po vas. Jutro, gospođo Gogić. Jutro, Pet. Hvala Bogu da nisi zaradio vodene kozice. Ima ih cijelo selo. Stvarno? Da. Ima ih Velečasni i Božo i Karlo Prizmić, a i mala Luce Smolić. Da, i Jura ih je dobio. Bio je jako nesretan kad sam odlazio. Kaže da vodene kozice jako svrbe. Sad sam se sjetila. Matko je zvao i rekao da je kalaminski losion stigao iz Velkograda. Možeš ga pokupiti i odnijeti do doktorice Grabec, molim te. Naravno, gospođo Gogić. On je vrlo dobar za svrbež. Svatko u Zelendolu će htjeti bar bočicu. Hajde, Jess. Izgleda da ćemo danas imati puno posla.
Izvoli, Pet. Pun kombi kalaminskog losiona. Hvala, Matko. Možeš li reći doktorici Grabec da Mila ima kozice? Je li nju jako svrbi? Da, a i prehlađena je. Prenesi joj najbolje želje. Hoću. Bog, Pet. Bog, Jess. Bog, Matko. O Bože, Sara, imaš ih i ti. Jutro, Pet. Da, jutro se probudila sva u plikovima. Sirota. Evo losiona koji ste naručili, doktorice Grabec. O, hvala, Pet. Trebala bi ga odmah razdijeliti, ali stvarno moram paziti na Saru. Jel bi ti htio to učiniti za mene? Nema problema, doktorice. O, velečasti će trebati bočicu, a i Božo Prizmić i Karlo, i Veljko Tomić. I Mila. Matko kaže da ju jako svrbi. O, Bože, da i njoj će trebati. Možeš li velečasnom odnijeti i paket soli usput? Bez problema. On mi je usput. Zašto velečasnom treba sol? Za grgljanje. Grgljanje. Sa soli. Pomišaš ju s vodom. Jako je dobro za upalu grla. Jel ti grgljaš, Sara? Ja sam odličan grgljač. Baš svašta. Ali moraš paziti da ne progutaš, jer će ti pozliti. Dosta je, Sara. Hvala, Pet. Reci svima da utrljaju kalaminski losion na plikove i grgljaju slanu vodu ako ih boli grlo. Reći ću svima što si preporučila, doktorice Sara. Pismo za velečasnog i paket i bočica kalaminskog losiona od doktorice. Što je, Jess? Sol. Mudrice. Baš ti hvala. Jutro, velečasni. Kako se osjećate? Očajno, Pet. Pa ovo bi trebalo pomoći. Kalaminski losion i solo doktorice. O, blažena. Kako ljubazno. Moram ići, velečasni. Moram još obići Božu i Karla Prizmića. I oni su loše. O, Pet. Mogu ti dati nešto za njih? Svakako, velečasni. Vrtlarski časopis za Božu i strip za malu Karla. A Sara Grabec vam poručuje, ne zaboravite grgljati. Neću, Pet. Ovo je od doktorice, a velečasni šalje ovo. Kako uzgojiti grašak? Opa, pomiješao sam. Izvolite. To, zaknula moju tako već da. Jess pamti puno bolje od mene. Pozdravljam vas. Pijte puno vode, a Sara Grabec poručuje, ne zaboravite grgljati. Kako je, Veljko? Dosadno. Hoću na nogomet. To nećeš moći još nekoliko dana, dušo. Hvala za kalaminski losion, Pet, stvarno ga trebamo. Imam još jednu bocu koju nosim Mili. Jel bi mogao nešto odnijeti Maši? Naravno, Dorice. Ovaj termofor da ju grije dok je prehlađena.
Ne brini, Jess, nije pravi. O, usput, Veljko, Sara Grabec poručuje ne zaboravi grgljati. A. Hvala, Pet. Upravo to... Jess! Oh, hvala što si me sjetio, Jess. Skoro zaboravih. Dorica Tomić šalje ovo da te grije, Mila. Hvala ti, Pet. Nema na čemu. Izgledaš umorno. Imao sam naporan dan. A i grlo me boli. Trebao bi ići kući i grgljati, Pet. Upravo to kaže i Sara Grabec. Ne zaboravi grgljati. Uskoro smo doma, Jess. Čini se da su svi poslušali savjet Sare Grabec. Bog, tata! Bog, Jura! Kako se osjećaš? Puno bolje. Baš mi je drago. Oh. O, Bože moj, Pet! Imaš vodene kozice? Izvoli, tata. Gospođa Gogić kaže da trebaš piti puno soka od ribizla i mazati kalaminski losion na plikove. Hvala! Jura, baš si dobar doktor. Hajde, Jura, ne smiješ zakasniti u školu. Jesi sretan što ćeš vidjeti svoje prijatelje? O, da! Bog, tata! Vidimo se, dušo! Bog! Zdravo, Jura. Ej, Jeste li bolje? Ja jesam, ali sad tata ima vodene kozice. Nije mu baš dobro. Jadan Pet. A tako je brižno pazio na nas dok smo bili bolesni. Meni je donio strip. a meni je donio termofor. A meni je donio bocu losiona. Svima nam je pomogao. Učitelju, znam! Zašto mi ne učinimo nešto za Peta? Da! Može! O, dragi Jess, baš je dosadno biti sam. Zelendol, moje dragi dom. Što je to? U Zelendolu, kad nešto nije u redu, ili kad si loše volje, svi se trude da budeš bolje. Svi skupa razveselimo poštara, zato hura njemu, donio je za kostice kremu. Zelendol, moje dragi dom. Kako krasno. Poštar Pet, donosili nam paket, nosili pismo, razrednicu neku, pošiljku možda, pun tres, mačak Jess. Poštar Pet, donosili nam paket.